division thlir tu te chbai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang COVID-19 Sri Lanka indanna vaccine pekchhuah chu Serchhip District hrang-a chak taka kalpui chhunzawm zelani Sri Lanka kan himna na sarkarin mipuiten arwa man sidanna vaccine pekchhuah chu Serchhip District mon hrang-a chak taka kalpui mek zelani a Nimin khan ru lama kumsomli pangachin chunglam second dose mi somnga hena pekchhuah ni in kumsom rukchin chunglam mi somthum pali hena second dose tho hi pekchhuah ani bok thenzo la po kumsom ni paria chin chunglam mi somli hena first dose pekchhuah ani a kumsomli pangachin chunglam mi som hena first dose pek ni bokin kumsomli pangachin chunglam mi za somkwa pakwa hena second dose pekchhuah le ani boka kumsom ruk pangachin chunglam mi za som ni pasari hena vaccine second dose pekchhuah ni in mi pali hena first dose pek an ni bok kholai lunga po kumsom paria chin chunglam mi som pathum hena vaccine first dose hi pek ani bokani Serchhip darna ma po vaccine pekchhuah run pui hi nei ni in nimina Serchhip vaccine first dose pekchhuah zat hi za som sari panni ni in second dose som sari pasari pekchhuah ani boka New Serchhip North le South a po vaccine semchhuah run pui hi vo in khan nei ni in tunkar zir top ni lo am tura hian pian i veng lama an semchhuak le don ani Nimin khan COVID-19 positive zanga som pakwa hmuhbelh ani a Serchhip atangin mi pathum hmuhbelh anni Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive za somriat panni hmuhchhuah ani a thunat laboratory a sample test zinga COVID-19 positive hmuhchhuah somthum pathum an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchhuah thar zathum pali an om thung ani Serchhip bazar veng atangin pakhat hmuhbelh ni in meichhia kumsom ni pasari mi positive contact atanga shikai symptoms nei lawani ani ba ka hian thingchi patangin rapid antigen test manga hmuhchhuah panni ombokin meichhia kumsom panga le kumsom ruk pathum mi anni a kumsom panga mi hi positive contact atanga shikai ni in kumsom ruk pathum mi hi inrin hlelwanga sample test shikai chuingai ni a symptoms nei lo ve ve anni tundin hmuna Serchhip a COVID-19 shivei enkol mek mi somthum panni omin nunna chan mi pathum an om to a home quarantine chung ko somthum panga an om mek boka voin khan mi pakwa chu covid care center atanga chhuati ranni heti lai hian piwan sang pui kum somthum pakwa pusilal mangai zawa nupui new veng pui longtlai chu nimin khan mual thram north dai Jerusalem bazar bula COVID-19 wangin aboral piwan sang pui hi pathiani khan longtlai district thunat khol mangin COVID-19 shi akai ti mu chu ani a Raipur thale maya naw nei turnin longtlai civil hospital a naw nei tir tumphot ani nuwa ZMC lama refer ani ta zoka ZMC an thleng trep ti mual thram no dai Jerusalem bazar an tlan lain aboral ta ani Nimin khan Serchhip District a ASF vanga vawk thi somsari panga awm le Nimin khan Serchhip District a vawk somsari panga athile a hemizinga somni panni chu thenzo lami ani a thenzo la vawk thi chu nimin ain atlaniam hle Serchhip District a ASF kai hnoi vawk thi chu sangkhat zanga somkwa pathum lai thi to a tarlan to angin report hi darkar somni pali chung chhun lamdar khat atanga atuk chhun dar khat thleng siam thin ani a limina report siam huam chunga hian Serchhip pa khosom panga atangin vawk thi report a oma atamna ber thenzol ba ka Serchhip chimvenga som pathum chiatlanga som pahni chingchhip mual puya pariat buang puya pali Serchhip chan mari le bungtlanga pathum ve PNE bukang kon le new Serchhip pa pahni theu Serchhip kon pui north veng chung chingchhip bak tong le chuan thara pakhat theu an thibok Nimin khan Assam Police le Assam mipuiten Mizoram chuha min ron nek buaina hmun le buaina han siam fona Vairengte Phainuam Saihapui V le Serchhip chu K.Vanlalvena MP Rajya Sabha chuan tlo in thil om dan te a enfia Mizoram Police le mipuite athlamuan ani K.Vanlalvena chuan Chief Minister hova thut khoma aitlang ani emo Serchhip ani emo henglai vele in kalpona kong siam thatngai omte chu ngai poimo masak tur an ni thu rel ani hati a tuna mamo masa police camp te posil polin chau nilo rangwa le man ro thazo ka cheibol thuai tumani thlamin hal sakhwan thlai inti chiat sakhi keini mizo te chuan kan ti ve ngai lova Assam ho omai mai hi an engma kan ti chiat sak velo pathian le mishing mit hmuah te khovel mit hmuah po thiam kan chang
sangani ati helai buaina hian sarkar tol ngai lawang ramle nam chan tur hian tamle tlem lam ani lawa mizo pahni atop kho ka chuan vai somli kan ngamani mizo pahni hian atop kho ka chuan vai somli kan ngamani tun thlengin nam huai sen kan ni na hi alabo lo tuna hian in ka rup lam ka soi lawa Assam ho hian min ron ti buai ngam le to lo na turin kan in buat saya hei hi mi va chawle vona ero anilo tuna anin kulri na hian Vairengte kan tum lo ti chu chief minister hova kan pa sani atibok henglai hmuna police duty tele khotlang shwai tu te hena phai kholum kara ramle nam mangai na awanga duty te chunga lom thu soya duty te hian mobile phone signal chhia thu te kongle electric lama an har satna te lo shilin thei to Saihapui tur thu ashilani MP hian Serchhip Phainuam police duty te in kulna turin silpolin engemaza ta pe a henglai hmuna khotlang duty te thingpui in na tur poisa ape bokani MP K.Vanlalvena hi David J Bimadhalai additional SP Scholarship Kellerin Moya assistant commandant PTS Almuan Puya magistrate SO Scholarship baka mi engemaza tin an choi om bokani lunglei DC pu kulathongan AIS malak na in India ram chung hun sang NGO Foundation Company Corporation te atangin CSR kaltlangin mipuiten tan hlok pui le changkai pui thei tur medical lam kai hnoi bung ra sang ngai ven chhunzawm zelani heng zinga hian foundation pathum heng vision IAS Academy New Delhi International Association for Human Values IAHV New Delhi le Help Indian Hospitals Delhi atangin medical bung ra sang avayin cheng noise som pangaman hu don ani a heng medical equipments te hi Health and Family Welfare Department ne na hlan na chu wa in chonu khan lunglei DC office a nei ni in DC pu kulathongan H1 lunglei CMO Dr. LC Liana Medical Superintendent Dr. SR Ngurcham Liana le SMO Dr. Lalrin Thangi te ne na ahlana heng man ruwa le bungrua te hi lunglei district chunga CCC 4C CQC le mamo na danga te sem chwa tur ni in lunglei DC chuan Health and Family Welfare ho tu te chu atangkai theiang bera mang tur le deployment plan po mumal taka ruwa man turin acha ani naktuk jahmadar som pakhat khian assembly conference hall aram ri chungchang soi ho turin chief minister Mizoram thanga chuan meeting akova hehuna tel tur hian azaw theiang bera som na pe kani kalkhom tur te hi deputy chief minister speaker home minister LED minister minister INPR MLA Serlui MLA Hachek President General Secretary All Party MKHC atangin mi pahni NGO Coordination Committee telpol sang atangin mi pahni theu JSC on Inner Line Reserve Forest atangin mi pahni anni baka hian Chief Secretary Additional Chief Secretary to Chief Minister Mizoram DGP Mizoram IGP Law and Order IGP Headquarters Intelligence Secretary Home Department su teltura ngen anni bok Nimin Khan SAD Conference Hall Minikoa Mizoram COVID-19 sipui leng mek do na konga ngai tua ngai thilpoi mo tak soi ho ani a hehun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglian and Kai Shuayin MOD Chairman Dr. ZR Thiam Sanga MLA AMC Mayor Pulwin Enga Sailo Chief Secretary Pulun Moi Chuaw Ngo ba ka COVID-19 do na konga mala tu Department sang Health and Family Welfare UDNPA DMNR GNMR AMC Aizol DC le Indian Medical Association IO te an telani meeting a hian COVID-19 shikai te enkol na BSUP CCC durtlang chungchang soi ho ani a BSUP durtlang block pathum kumsang ni som pakwa July ni khan achaka le minin ati chhia nunna chan pathum lai an oma Mizoram COVID-19 shi a hluar ma sakni kum October thla tang khan CCC tan BSUP block lading tha te hi man ni in damlo mi zanga chuang da theina ani amai ro chu mithiam ten anjir chian nuwa achak lama leitol thei alo ma wangin forlai chuan lua lo athazo ka an sia ta wangin BSUP CCC durtlang hi ti ro anga yan ti a CCC dangzon atula wangin uluk taka soi ho ani nuwa MC Mayor Kai Shuayin UDNPA DMNR GMNR Aizol DC PH Department PWD PNE le Health Department ho tu ten naktuk zinga BSUP hi an tloanga hemi ba ka hian CCC ta na man thei tur hmun sang hual lok te an en thli thlai ngal don bokani
COVID-19 shikai an punbel zela wangin dedicated COVID hospital DCH SRHF ZMC chu akhat ne hle ti meeting a hian tarlan ani a tundin hmuna COVID ward pasari khum janhi somthum pasari omna le ICU khum somthum pasari omin July ni khat atanga ni som pani inkar khan chorwalin COVID ward ta ni tindam lo mi janhi somruk pani an oma voin July ni som pani hian dam lo zathum pani an omani ICU wa July ni khat atanga ni som pani inkar hian chorwalin ni tin mi somthum paruk en kol an ni a voin July ni som pani hian dam lo somthum pasari en kol an ni ZMC ti thona tura DCHC MRB head office miniko khumsom nga omna chu akhat reng to a damlo serious lo te chu CCC le 4C ya te son chwa thin anni DCHC siam bel tura ruwa manna siamani a Kulikon Hospital chu tuna damlo enkol lai mek te civil hospital lama son chwa COVID-19 shikai enkol uluk ngai bik te omna tura ruwa man ani tundin huna COVID-19 shikai te zinga symptoms nei oxygen pek ngai an pun sak thu tarlan ani a atira symptoms nei lo atnuwa symptoms na takanei an tam thu tarlan ani bok district tina COVID-19 shikai oxygen mamo le enkol uluk ngai bik te dana tura ruwa man dedicated COVID health center DCHC te chu sarkar lai puin kai shwai na anga ani dan tur takamang tura in shia tir le ni se ti ani Mizoram COVID-19 vaccine pekchhuah to dan report ngai thak ni in July ni som sang ni som ni pakhat thleng khan vaccine dose nuai ruksing ruksang rukzali somriat pathum pekchhuah to ni in vaccine full dose la to mi singriat sangriat zariat somsari pali an omani electoral roll tharbera atanga chutin Mizoram kum som pariat chunglam vaccine pek theimi nuai sari point pasari panga an oma tunai hian vaccine first dose la to zat hi za somsari panga ani a July thachunga vaccine second dose pek ngai zat chu mi nuai khat sing ruk za sari somni ani a tundin hmuna vaccine stock a om that thu report ani kumsomli panga chunglam zinga vaccine la to zat hi za somsari pakwa ani a kumsom pariat atanga kumsomli pali inkar vaccine la to zat hi za somruk pani ani shipui leng laka kan himna tur poimo tak ani awangin mipuiten zinga vaccine la lo te chu la thwai turin an nge nani health minister Dr. Al Thanglian chuan COVID-19 shipui dona ral matonga thoktu te chu an harim tong to hle ni ti soin ramle nam himna tur ani awangin theito chu a tangmar sham turin ange nani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan COVID-19 positive rate sana district pakwa shi laka inven tura kai shwaina siam te zom thalo te an fiana atan John mang turin officials te ashil CM Sarma chuan senior officer te chu thingtlang khosang sanga kala COVID-19 shi chungcha nga mi puite zirtir na petur te kai shwaina le khwa khirna siam te zom chatur te ashil turin ati bokani pathiani khan siam hian positive rate sana district pakwa Biswanat Dibrugarh Kolaghat Jorhat Kamrup Lakhimpur Nagaon Sonitpur le Sivas Sagar DC AZP le health officials te chu video conference pangin and district din hun te asoi puini Sarma chuan district thu nei tu te hne na mi pui pun khom na thin hun te enfia khwa khirna khau taka keng ko reng turin acha ani heng district pakwazinga Dibrugarh le Nagaon district a hian chanudar ni atanga atuk jingdar nga thleng curfew puan ani a Kamrupa atlaidar nga atanga atuk jingdar nga thleng curfew puan ani bok district danga chuan total containment puan ani chief minister chuan district border te po Vairengte tura cha in khwa khirna man ani chung chuan district in kalpo po khapreng turin ati a heba ka hian atam thei anga vaccine pekchhuah chu kalpui reng turin ati bok Shi vanga pasalchan te chomdol na tura siam Chief Minister Sarma chuan pathiani khan COVID-19 shi vanga an pasal te chan meithai te chomdol na pek na tur Chief Minister's COVID-19 wider support scheme chu a hong bokani he scheme hnuaya hian shipui vanga pasalchan an chung ko kum khat sum lak lo cheng nuai nga ai tlem te chu chomdol na cheng nuai ni le singa theu pek an ni ang chomdol na dong thei tur fin fia to hi mi zariat somsari pathum an omto scheme honni hian district pariat a meithai za somsari paruk ne na chomdol na hi pek nga la ni a CM chuan he scheme hnuaya chomdol dong thei tur shiat to hi mi zariat somsari pathum ni ma se enfia chhunzawm zel ala ni a
mi sang ni atanga sang ni zanga vel antlin arin thu asoini hetiang program siam angai hi kan tan po thil hlimom tak anilo ma se chomdol na kan pe thei hi kan in chuang hle ani ati Assam Sarkar hian ama in Serchhip Vangkhua nu le pa chan fasha te chomdol na tur po alo siam to bokani South Africa President Louis Jacob Zuma chu jail tan tirani hnuina ma ngai sang tu le zui tu te chuan tual chhunga buaina an siam Jacob Zuma hi erok tham na le in bum na lama in nam hnoi punin anti corruption commission in lan turati ania ama ero chu hengan puna te hian thiam jok ni a hain sia ta wangin courta hian in lan du lawa court thua za lo wangin thlasom panga chung lung in tang turati ani karmasa khan police kuta hian a in peta ani Jacob Zuma hian kum sang he paria da tanga sang he som paria chung khan South Africa president ni in ram alo kai shwai to thina President Louis lung in tan du lo en tir nan mi tam tak chuan kong zo in tual chunga buain an siama dorte rokin lir thei swa sammani a hetila in nam hnoi mi za chuang chu man to ni in mi paruk velin an thipui to bokani buaina hian zual lam apan tak zela wangin president Cyril Ramaphosa chuan sipai tir lutin boruak an ti dai deuh thei an be se ani Iraq coronavirus kai ho en kolnawar ta kang me chhuwa ka mi som nga in an thi puyani Nizan Zanrei Lam Khan Iraq Al Hussein Hospital Nasiriyah chimlam panga om covid shika in enkol na hmun chu kangin mi som nga in an thi pha he covid ward hi thlathum liam ta loka lwa lu khani in khum som sari lai oma akan lai hian mi som ro pathum bor vel an om nia soini in he thubat sai lai thleng hian hliam an om lo nia sia tani a chan chhuwa na kalpui me kani Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi chuan damdoi ina an ho tulu berman na tur thu chhuwa nga la heng covid patient boral te chung le khat kal khom lung oi lo chuan police motor pahni an hal saka April thla khan Baghdad Hospital pakhata kang mei chhuak wangin mi somriat pahni nun na han lo chan to a Health Minister Hassan Al-Tamimi po kha thil thlenga wang khan aban pha hial to ani Iraq hian mi vaibel sa som chuang shikai om to in mi sing khat sang sari chuangin an thi pui to ani Tokyo Olympic chu tun thlani somni pathuma chang hian tran ani don ta a Tokyo Olympics hi ni kuma nei tur zok khanima se COVID-19 na wangin tun kuma son ani ta zo kani tuna hian Japan a COVID-19 delta variant aleng mek nia soi a oma ama ero chu Olympic hi nei ani don ta thovani Tokyo Olympics a hian ram zanhi paruk vel chu tel tura be se an ni a heng ram sang sang atang hian in fiami sing khat sang khat somkwa pakhat zet chu Tokyo khopuya hian fuan khom tura ngai an ni kumina hian kumdanga an lati ngai lo in fiamna tel bel an nei nuala basketball 3x3 freestyle BMX baka medicine cycling te tel thar ani don ani tunni pui football transfer angai nam chhauzela alangsar zual hantar langila Argentina midfielder Chetra Rodrigo de Paul chuan Udinese atangin Spanish champion Atletico Madrid chu Euro maktaduai somthum panga in azoma kumnga dai contract azia kani Portugal midfielder João Mario chuan Inter Milan nen in rem siama a contract anti top nu in a free in SL Benfica azoma a contract reizong ero tarlan ani lo thungani Eintracht Frankfurt chuan Danish champion Brøndby atangin attacking midfielder Jesper Lindstrom an la luta Jesper Lindstrom hi Brøndby title an lak na konga player poimo ber pol ni in season liam ta khan goal som ba ka assist som pani aneya young player of the month atan voi thum thlan ani nge ani Manchester United midfielder ta hi chong chuan loan in championship club Birmingham azoma season tran ma chu Manchester United a training anei ri thum don ani Watford chuan Everton atangin Joe King an la luta Carlo Ancelotti nuaya mun sanglo Joe hian Watford tan hian kumni dai contract azia kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani